ngap dan sobai piki parlok ki bistanar ban pe ya ka video ha ka channel snap kumno tata Martino Wong ya ka jingle kai ban sawan ha MLS claim Messi bat ka notarik ka Inter Miami kai le kai ha ka Major League Soccer claim Lionel Messi hadin bo Lionel Messi claim yo shu ban mi madan na kam ta ka club Inter Miami ha ka jingle kai ka ban sawan ha ka Major League Soccer Persha ya ka Kansas City Henry na kaleng ukush jong ka club Inter Miami utata Martino krimen scam ba ka club jong ka Inter Miami kan sayo ya ka jingi job ha ka jingle kai Persha ya ka Kansas City wala ka club ka ile kai claim Lionel Messi utata Martino lopun power long ngin sa Persyang ban ya trelang nakam ta ban ya le kai ba ban per ulong ya ka jingle kai Persha ya ka Kansas City shushu utata Martino ulap teng na ka wong ni kermen scam ba ki rangele kai ki ban sami kin wan pai da ka jingko jingkhia ba da ka jingklan bat ngin peteng beng da ka jingkemen da ka jing susi haba pai sha Lionel Messi hadin bola deb ban ya le kai Persha ya ka Los Angeles haka baka club Inter Miami kala job dan lai we call kumta Lionel Messi wahaban mino na Inter Miami ban lai Buenos Aires na kumta ban yele kai bat ka national team jongkari Argentina haka jing yakni urung shaka fall cup jones nem arjar arpundriu haka bakari Argentina kan nyau tarik menta ubnai kan yakun Persha ya ka Ecuador bat haka kat artarik menta ubnai kan yakun Persha ya ka Bolivia kumta Lionel Messi undu ban yele kai haka Major League Soccer menta ubnai na kumta ka club Inter Miami haka jingle kai Persha ya ka Kansas City haka kandai tarik menta ubnai bat kumju haka jingle kai Persha ya ka Atlanta United haka kat santarik menta ubnai shushu Lionel Messi unsa duru ban yele kai haka kat pratarik ubrai Oktober na kumta ka club Inter Miami haka Major League Soccer haka jingle kai Persha ya ka Charlotte namar haka nyau tarik ka Argentina kan yakun Persha ya ka Peru te parlok tang kide ki kubor ngangai be pla sautu ngin sai kendu haka wai pat ka video kublei shibon